Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, bakunzi ba Kivu Network, ndabaramukije kandi mbaha ikaze mu makuru ya mu gitondo, itariki ya 14 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, tuzindutse rero kubagezaho byinshi bitandukanye, nkomeza kwifuriza uwa gatandatu mwiza n'isabato nziza ku bayizihiza kabisa, ndetse n'abizera ko uyu munsi ari uw'abakundanye. Mbifurije uwo munsi mwiza kabisa wa Saint Valentin, gusa ngiye ku ruhande rwanjye n'ubundi sinkwemera. Reka dukubite tubangura twihuta cyane kabisa, turebere hamwe uko ibintu byifashe, tureke gutinda muri byinshi. Turebere hamwe uko amakuru yifashe hirya no hino mu bice bitandukanye. Abarwanyi ba AFC Mokeyatu baje kwikura mu bice byo muri Bohaya nyuma y'ibitero bikomeye cyane byaje ko bagabwaho ku masaha yo ku munsi w'ejo. Ku wa gatanu bari bakiri kuva muri kano gace, batangiye kwava mu ijoro ryo ku wa kane ku itariki 12. Ibi byose rero tugiye kuba tubagezaho uko byakabaye, tubabwira uko bihagaze. Ni muri Buhaya wari kare kabisa, mu bari basigaye rero batarahava mu masaha ya nijoro ryakeye bagabwe ibitero bifite imbaraga zikomeye cyane, ndetse abari bahasigaye bose baza kubafatirwa. Ibyo byose nabyo turaza kuba tubibagezaho uko byakabaye. Ese aka gahenge katangajwe kazatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki 18 koko kazashyirwa mu bikorwa, kasabwe na AU cyangwa se African Union, bimeze bite? Ibi byose biraza kuba byashyirwa mu bikorwa, dore ko n'ibindi bitigeze bishyirwa mu bikorwa kandi byari byasabwe n'imiryango ikomeye cyane. Ni nabyo rero turaza kugenda tubigarukaho, dore ko impande zombi zabyemeye, dore ko yaba FARDC yaba M23 ibi byose babyemeye, ariko biragaragaza ko nta gahunda yo kubikora cyangwa se gahunda yo kubishyira mu bikorwa ihari, kuko barimo barakomeza urugamba nk'ibisanzwe. Ibyo byose nabyo tugiye gukomeza kugenda tubireba hamwe kugira ngo mbashe kuba mwakurikira akantu ku kandi. Muri rusange turakubitira mu bice byo muri Bukavu yose yamaze kuba igotwa kabisa n'abasirikare ba FARDC, wazayo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ubu kugeza kano kanya rero ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Hari amakuru nkirimo gutohoza, ndaza kuza kuyagaruka mu yandi makuru ari imbere, yuko uwitwa Colonel Imani Nzenze kabisa n'uwitwa Wiringoma bivugwa ko ngo baba barimo baragambanira uwitwa Makenga. Gusa amakuru nyine hari byinshi naramenyaho, niyo mpamvu nashobora kuyabahereza aka kanya. Gusa ibyo ni biri kuvugwa, ubwo rero ndakomeza kugenda batohoreza akantu ku kane kugira ngo ze kuba nabahereza uko yakabaye. Reka rero duhite turanijiramo no muri gice cyo muri Minembwe. Ku munsi w'ejo nacyo cyarashwe bikomeye cyane, ariko n'uyu munsi wa none mu masaha nijoro cyarashwe bikomeye. Ni urugamba rero rutoroshye rukomeje kugenda rwibasira ibirindiro by'inyeshyamba za Twirwano ndetse n'abarwanyi ba AFC M23 muri rusange. Rero nyuma y'agahenge kari kemeranyijwe ku mpande zombi, biragaragaza ko rero nta gahunda ihari, wenda nubwo itariki yo kugashyira mu bikorwa itaragira, ariko murabizi neza ko n'ubundi nta gihe bigeze ku mpande zombi zemera agahenge ngo gashyirwe mu bikorwa. Akenshi ukatishwe n'inyeshyamba za M23 kicwa n'ubundi n'igisirikare cya leta ya Kongo kiba kibona ko izi nyeshyamba zirimo ziragenda zisuganya, kuko FARDC yabonye ko iyo batanze agahenge akenshi izi nyeshyamba ziba ziri gukora deployment ndetse no gukusanya ibikoresho byabo. Nk'ubu ngubu bamaze iminsi mike basoje ikosi nka bari 2750, akenshi baba batangiye kujyanwa mu bindi bice kugira ngo barebe ko bazasoza aka gahenge bahita bataka bikomeye cyane. Ibyo rero leta ya Kongo itibonamo nk'uko itagomba kubera kugira ngo bakomeze kugenda bikarakasa. Rero iyo iri kubikurikira gutyo, akenshi barasira mu nzira barimo barajya muri ibyo bice barimo baragenda badeployingwamo, kubera ko baba bitwaje ko ngo ari agahenge, bagashaka gukora ibyo byose kugira ngo babashe kuba batungura iki gisirikare cya leta ya Kongo, babashe kukigaba ibitero bacyambura ibice. Ariko ibyo ngibyo FARDC yo nizakomeza kubyanganira muri rusange. Rero ku munsi w'ejo Minembwe yararashwe, ndetse mu masaha ya saa 7 z'ijoro uyu munsi wa none Minembwe yarashweho ibitero bike cyane byagabwe na Sukhoi 25 byangiza ikirindiro kimwe cyane kirara muri gace ko muri za Minembwe n'ubundi muri iriya misozi kabisa ya Minembwe. Rero bangije ibirindiro bya Twirwaneho, ariko n'inyeshyamba za AFC
Makuru yacu n'ubundi bameze neza ko nazo ziba zihari, bikavuga ko rero icyo gitero cyagabwe muri amasaha ya saa saba z'ijoro cyangirije n'ubundi bikomeye cyane ibyo bintu, ndetse ngo kinatwikiramo imbunda ebyiri zo mu bwoko bwa 12. Izindi zambura z'amashini gani zirasishwa n'abantu batatu, ngo ndi imbunda ziba zifite umuvuduko ku rwego rwo hejuru cyane kandi zirasa amasasu menshi icyarimwe. Izi rero zigera muri ebyiri zahiriye muri ibyo birindiro by'izi nyeshyamba, ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare byinshi, ndetse n'abasirikare barenga batandatu baguye muri icyo gitero no muri cyagabwe muri amasaha nijoro hariya mu gace ko muri za Minembwe. Urumva ko rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane ku nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC Makumyabiri twirwaneho muri rusange. Ni ugukomeza gukurikirana akantu ku kandi. Mu gace rero kanga muri ibice byo muri za Minembwe harashwe mu gace ka Mukoko ndetse n'agace ka Rubemba. Ibi byose nibyo bice byarashwe ni bibiri gusa, mu gihe rero ku munsi w'ejo harashe ibice bya Rundu, agace ka Bidugu, Rubemba, Karongi ndetse na Mukoko, ariko mu munsi harashwe Rubemba ndetse na Mukoko gusa. Ubwo ibindi bice byose bigera muri bitatu byo ntibyigeze biraswamo. Urumva ko bari target cyane, kuko niho bivugwa ko ariho hari inyeshyamba nyinshi z'abarwanyi ba AFC Makumyabiri twirwaneho. Niyo mpamvu rero bakomeje ibyo byose kugira ngo bakomeze kugenda bahashya uyu mutwe w'izi nyeshyamba za AFC Makumyabiri, ahubwo ugomba kugira wisabira agahenge kugira ngo barebe ko bashobora kurokoka ibi bitero, kubera ko biragaragaza ko FARDC yo nta mikino igifite, ndetse nta nubwo ikeneye negotiation iyo ari yo yose, kubera ko ntibashaka kuba bakihanganira izi nyeshyamba za AFC Makumyabiri muri rusange. Reka rero dukubite twerekeze mu gace ko muri Bukavu, tugiye muri Bukavu kabisa, babwire naho uko ibintu byifashe. Bukavu, igice cyo muri Bukavu kinini kugeza kano kanya kirimo kirazengurukwa bikomeye cyane. Ndakubwira ko mu mashyamba ano mashyamba n'ubundi azengurutse Bukavu, amashyamba hafi ya yose, uhereye kuri ishyamba rya Panzi rize ubona ko ariryo ribazengurutse uyu mujyi wa Bukavu. Iri shyamba ku kigero kiri hejuru ya 60 kizimaze kugeramo ingabo z'abasirikare ba FARDC, Wazalendo, FDNB, kandi ubu ngubu bakomeje kugenda bakora mu operation agiye atandukanye akomeye cyane, kuko kugeza kano kanya barakubwira ko FARDC, FDNB mu bice bagiye bafata no muri Bukavu indani, ndetse n'ibice batarimo batarafata biri n'inyuma ya Bukavu, bimwe na bimwe bizengurutse, byose barimo barabizanamo intwaro ziremereye cyane, kandi intwaro zirasakure cyane. Ni za ntwaro uvuga ko ari intwaro kabisa ziremereye, ushobora kurebesha amaso yawe ukavuga ati ni intwaro kabisa, ni ya ntwaro y'umuturika. Izo ni imbunda rero zo mu bwoko bwa BM, akenshi nizo barimo barazana, ndetse n'izi mbunda zo mu bwoko bw'amaroketi. Amaroketi ronca kabisa zirasa kure, ibisasu bya kure. Niyo mpamvu rero barimo barasatira umujyi, bagasatira Kavumu airport cyangwa se ikibuga cy'indege cya Kavumu, kuko abo yose bashaka kubirasa bahereye ku gice cyangwa cy'ikibuga cy'indege cya Kavumu, kugira ngo barebe ko bahita badivansinga, kuko bamaze gufata ikibuga cy'indege ibindi byose no kugenda binyuriramo. Ni utuntu tworoshye cyane kabisa, bahita babashyira hasi, kuko barimo baragaragaza imyitwarire idasanzwe ku rugamba, barimo barazana ibikoresho bya gisirikare byinshi cyane. Urumva ko rero ibintu bitoroshye. Urumva rero urugamba birakomeye kabisa, no gukomeza kugenda tubabwira icyo igihatse kabisa hano muri bino bice. Ariko icyo nababwira nuko FARDC, Wazalendo, FDNB ubu ngubu washaka wanavuga ko bategereje odi imwe gusa ngo bafate igice cya Bukavu cyose, kuko umujyi wa Bukavu niba bamaze kuzenguruka bari mu mashyamba yabo, bakaba bari mu misozi yaho, urambwira ngo abarwanyi ba M23 bawurindiye mu mujyi indani? Reka murabizi neza ko kurindira umujyi indani kabisa mu mujyi ntibikunda. Aba bawurinze n'abari mu mashyamba ndetse no mu misozi iwukikije, n'ibindi byose babikoresha no kwigiza nkana kabisa. Barabizi neza ko isaha n'isaha ibintu bishobora guhindura isura. Rero no gukomeza nabyo tukabikurikirana, tugakomeza kugenda tuba update nga tubahereza updates zibuze kuba zigezweho. Ariko icyo mbasaba nta kinini gukana subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tubana tanu kwa tanu. Ndabashimiye cyane, kandi ariko mbere ko ngenda sinagenda ntababwiye mu gace ka Buhaya, mbabwira ko rero naho ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko M23 ikomeje gutsindwa, yatangiye guhunga kano gace ku itariki 12, ariko uyu munsi nayo yarashwe. Abarwanyi ba AFC M23 basubiye inyuma mu ijoro ryo kuwa 12 Gashyantare, nibwo rero batangiye bava mu birindiro bya Buhaya, umusozi w'ingenzi ureba Katobi, mu gace ka Banakindi, nko mu birometero 15 uvuye mu mujyi wa Pinga, itsinda rya Kisimba muri teritwari ya Walikale. Kandi murabizi neza ko kano gace ka Pinga barimo baragashaka ku buryo bukomeye cyane. Kwava rero ntabwo ari ubushake bwabo,
ahubwo nuko babona ko ibintu bikomeje kubazambana nk'uko amakuru atangazwa na Kivu Network abivuga. Inyeshyamba zari zarafashe uyu mwanya kuva mu Gushyingo 2025 nyuma yo kwambura Wazalendo. Impamvu y'uku gusubira inyuma ntiramenyekana neza kugeza ubu. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'itsinda rya Kisimba nawe yemeje aya makuru, yavuze ko nta makuru ahari ku cyerekezo aba barwanyi bafashe kuko bavuye muri ako gace mu ibanga mu ijoro ryo kuwa kane ndetse no kuwa gatanu bari bakirimo barahava, ariko muri ijoro ryakeye n'ubundi twari twamaze kugera kuri wa gatandatu agana saa 7 bari bakirimo barahava, bagera mu 10 bahafatiwe. Abandi babiri baricwa kuko nibo bake bari basigaye, abandi bose bari bamaze kugenda. Abo bari bo banyuma barimo bavamo hano. Umva ko ibintu bitoroshye kabisa. Rero barashweho bagagwaho ibitero bigaragaza ko rero FARDC ndetse n'abazana na FDNB aribo babasunikiye kuba bava muri bino bice, ntago aribo babishatse. Urumva rero ibintu ntago byoroshye kabisa. No gukomeza gukurikirana akaruko kandi tugakomeza kuba updatinga mu yandi masaha rero ndaza kuba mbagezaho uko ibintu bikomeje kugenda byifata. Ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze kubana namwe.